yatsinze igitego cya kabiri cy'ikipe ya Rayon Sport. Abareyo baranyuzwe bakoma amashyi y'abareyo. Umureyo utari kuri Kigali Pele Stadium kuki utaje kugira ngo urebe ikipe yawe uburyo itsinda. Imyongerera amahirwe yo kuzagarurwa na muri CAF Confederation Cup. Cika intege kirazira. Mujye muhatana kugera ku munota wa nyuma. Ekipe ya Rayon Sport yatsinze Bugesera ibitego bibiri mu mukino w'umunsi wa 33 wa shampiyona BK Pro League. Ni umukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium kuri wa kabiri ku itariki 26 Gicurasi, itigira amanota 55, ishimangira ko ifite amahirwe yo kwegukana umwanya wa kabiri mu makipe y'imbere mu gihugu. Umukino watangiye saa 12 n'igice, watangiranye imbaraga zikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Yashakaga gufungura amazamu hakiri kare ko byibuze mu minota 15 ya mbere yari imaze kugerageza uburyo butari munsi ya bubiri, harimo na koroneri ebyiri zose. Abakinnyi ba Bugesera nyuma yo kubona ko bari kurushwa cyane hagati mu kibuga, batangiye kwiyegeranya, ari nako bakina imipira miremire bashakisha abakinnyi bakinaga imbere mu gice cy'imbere, cyane mu mpande. Abo barimo nka Clement John ndetse na Nayibe Shimimana Darcy, ariko umunyezamu Kwizera Olivier na ba myugariro be bahagarara neza. Kuva ku munota 25 w'umukino, umukino rero wagabanyije umuvuduko, amakipe yombi atangira gukinira mu mibare yigana gake, ariko ubusatirizi bwa Rayon Sport bwari burimo Asumani Ndikumana ndetse na Tambwe Gloire na Mugisha Didier, kabona ko uri kugerageza uburyo bukomeye, ariko Eric Ngendahimana na Hirwa Jean Dodien ndetse n'umunyezamu Dauda Ibrahim bari bahagaze neza cyane by'akataraboneka. Igice cya mbere rero cyaje kurangira ari ubusa ku busa. Amakipe yombi yarakiri kwigana, nta kipe n'imwe yabashije kureba mu izamu ry'iyindi. Igice cya kabiri, ekipe ya Rayon Sport Gikundiro yakinjiranyemo imbaraga zidasanzwe, ariko umunyezamu Dauda Ibrahim ababera ibamba nyuma ya koroneri ebyiri babonye zikurikiranya. Ku munota 47 akigaragaza. Ku munota 60 Asumani Ndikumana Umurundi, umusheri w'abareyo, yatsinze igitego cya mbere cya Rayon Sport, umupira yakiriye uvuye kuri Shimiyimana Emmanuel wakiniraga rero inyuma uruhande rw'iburyo. Bigeze ku munota 76 umutoza Haringingo Francis yakoze impinduka, akuramo Mugisha Didier ndetse na Tony Kitoga, hinjiramo Cindy Paul ndetse na Aziz Bassani, maze bakomeza gusatira, ibintu byatumye ku munota wa 88 hafi munota 89 bamwita Aziz Bassane yatsinze igitego cya kabiri, umupira yahawe na Tambwe Gloire, ushimangira itsinzi y'ibitego Rayon Sport yatsinze ekipe ya Bugesera. Ubu rero nyuma yo gutsinda uyu mukino, Gikundiro yashimangiye ko ikeneye umwanya wa kabiri mu makipe y'imbere mu gihugu. Gusa nubwo yawutsinze, ntago yahise ikofirima neza yuko uyu mwanya iwubonye, ahubwo uyu mwanya rero iwuhesha itike yo gusohokera igihugu mu mikino ya CAF Confederation Cup 2026 2027, kuko yanagumye ku mwanya wa kane muri rusange, ahirusha amanota 3 Kiyovu Sport yikurikiye. Binafitanye umukino umunsi wa nyuma wa BK Pro League. Uyu mukino rero ukaba uzaba ku wa gatanu saa 12 n'igice. Itsinzi ibaye kwihorera kwiza kwa Rayon Sport kuri Bugesera, kuko yari imaze iminsi yarayizengereje, aho ikipe y'Iburasirazuba nayo izasoza shampiyona yakirwa na ekipe ya Rutsiro mu Burengerazuba. Iyi Rutsiro rero ikaba iri ku mwanya wa 10 n'amanota 41. Ese Rayon Sport iraza kuba ibasha kwegukana umwanya wa kabiri mu makipe akinira imbere mu gihugu
ku buryo yazabasha gusohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup, cyangwa biraza kuba biyinanira maze Kiyovu izayitsinde. Twebwe dutegereze umukino wa nyuma bafitanye muri iyi mpera za weekend, tuzarebe uko bizagenda. Mu gihe iyi Rutsiro nayo iri gushaka gukonfirma uburyo yava mu makipe yamanuka.